Karamo nastaje baci. Teška utakmica u kojoj smo dobili 1-0 protiv dobre ekipe Renault. Ja moram da budem ponosan na svoje igrače, smo stvarno u jednoj delikatnoj situaciji i ova 3 boda su nam bila preko potrebna. Napravili smo ih u jednoj komplikovanoj utakmici protiv jedne dobre ekipe i mislim da sad malo drugačije možemo posle ova 3 poraza da se spremamo za ovo posljednje kolo koje igramo protiv Vardara. Vrlo teško vreme prolazi za igranje, pa i teren više težak, međutim to ne umanjuje zaslužena pobjeda na Silic. Mislim da je presudnijak moment beše crveni kako na Jančevski počinjel na vtoro poluvreme. Pokušavamo posle toga se odigrati, malo nešto da napravimo, ništa ne uspjeva, meni je rezultat.